Pozdrav ekipa! Evo nas sa još jednim videom u kojem govorimo o problemu dobivanja kilograma. Iako često pričamo o problematici s svim stvarima vezanim za skidanje, danas ćemo pričati o tome kako dobiti kilograme i da li stvarno postoje osobe koje se ne mogu debljati. Radila sam sa par klijenata s kojima sam rješavala problem dobivanja kilograma. Iako su njihovi dotadašnji pokušaji bili bezuspješni, ne možete vjerovati da kad smo sjeli, napravili plan, definirali koliko im je potrebno, kad smo ih stavili u lagani suficit, kad smo ubacili težinski trening, čudo se desilo, dobili su kilograme. Kad tako razgovaram s ljudima koji imaju problem nedobivanja kilograma, obično ih pitam, pa dobro, koliko jedeš? Pa puno. Pa koliko je to puno? Pa puno. Pa puno baš i nije neka mjerna jedinica. Znači, ukoliko mi nemamo barem približnu brojku koliko kalorija unosimo, otprilike koliko potrošimo, ne znamo u principu koji nam je balans između unesenih i potrošenih kalorija. Ono što je bitno za dobivanje kilograma je da moramo biti kontinuirano u suficitu, laganom suficitu. Isto kao za gubljenje, bitno nam je da budemo u deficitu. E sad, ukoliko mi radimo, funkcioniramo na način otprilike, puno, jako puno, te mjerne jedinice nam neće baš puno pomoći. E sad, koji je to razlog? Probat ću to nekako najjednostavnije objasniti. Iako je te neki naš subjektivni faktor bitan u cijeloj toj priči, ima jedna stvar koja se zove hormoni. Naime, ukoliko smo zdrava osoba bez nekakvih velikih poremećaja, imamo osim ostalih, spomenut ću dva hormona, to su leptin i grelin. Leptin i grelin, znači leptin vam je hormon, ajmo ga nazvati sitosti, a grelin hormon gladi. Bilo kakvim intervencijama, da li suficitom ili deficitom, mijenjamo ravnotežu tih hormona. Znači kad krećemo u deficit, leptin se smanjuje, znači leptin je hormon odgovoran za sitost, a razina grelina raste, zato postajemo gladni. A kad idemo u suficit, dešava se obrnuta situacija. E sad zašto to? Pa zato što ajmo nazvat da to je neki sistem, ajmo reći termostata u našem organizmu. Znači naše tijelo voli biti u homeostazi i ukoliko mi nešto počnemo prčkat, on jednostavno će početi balansirati hormone kako bi nas vratilo u homeostazu. Kad ga napadnemo sa deficitom, odnosno skidanjem, ono će se boriti da nas vrati, a kako krenemo u suficit, ono će se boriti protiv nas da ne odemo previše. To govorim iz osobnog iskustva. Skidanje kilograma je puno jednostavnije nego dobivati. Imala sam jedan plan za sebe, jedan dugi period dobivanja kilograma. Htjela sam dobiti nekih 4-5 kila i isplanirala sam si lagani suficit. Mogu vam reći da prvih 5 dana je super, ide to, pojede se. Nakon tjedan dana javio mi se problem konstantne sitosti. Što se dešava? Kad ljudi krenu jest, vi ćete moći jest više po osjećaju par dana, ali kad dođe taj trenutak da vam je previše, znači hormoni su počeli funkcionirati, odnosno leptin je otišao gore, jednostavno vi kad ste presiti, nećete sami sebe tjerat da jedete više, jer će vam se i povraćati, doći će vam muka te hrane. Tu uskače plan i program i trening. Naime, da ja nisam imala definirani unos kalorija kojeg moram ispoštovati u vremenu, moj subjektivni osjećaj, odnosno sitost, jednostavno mi ne bi dala da jedem dalje. Znači, često se desilo da sam sita i ostao mi još jedan cijeli obrok i sad ja moram pojesti, jer moram ispoštovati moj suficit, iako mi je stajalo do tu. Kažem, ukoliko nemamo plan i program i ne pratimo taj naš unos, lako će se desiti da vi jednostavno nećete htjeti jesti jer ne možete jesti. I što se onda dešava? Jednostavno vraćate se na onu svoju neku, ajmo reći, base point, odnosno neku težinu gdje vaše tijelo voli biti. Znači gdje je njemu ugodno. I zato razumijem i uvjerena sam da ukoliko niste planski, sa nekim planom i konkretnim ciljem koliko bi te kilograma trebali dobiti, vjerujem da niste uspjeli. Meni je recimo bilo jako teško par mjeseci
jesti i jesti i jesti i jesti i jesti i jesti. I onda staneš na vagu i dobiš, ne znam, kilu. Tako da, ukoliko želite dobiti kile, prvo morate definirati koliko jedete sad, morate odrediti koja je vaša aktivnost, odnosno potrošnja. Zatim kad to imate te vrijednosti, morate otići u lagani suficit. 200, 300, 400 kalorija, ovisi, znači to je totalno individualno. Da li sjedite, da li se bavite fizičkim sportom, da li ste u nekom s fizičkim poslom ili ste u sportu. Znači sve će to utjecati koji ćete suficit napraviti. I naravno, ukoliko želimo naravno svi imaju cilju dobiti mišićnu masu, a ne samo potkožno masno tkivo, definitivno tu nam treba biti uključen težinski trening. Ono što moram napomenuti, dobivanje kilograma, pogotovo dobivanje mišićne mase, čiste mišićne mase, je jako dugotrajan posao. Nećete dobiti 10 kila čiste mišićne mase u par mjeseci. Nemoguće. Jedno ako niste neki frik ili ako niste na nekim nedopuštenim supstancama. Ono što je bitno, da ukoliko krećete u dobivanje, naoružajte se strpljenjem. Imajte plan, puno strpljenja i morate se jako puno truditi. I morate jest. Da, morate jesti više nego što jedete sad. I ne, ako ne dobivate kilograme, ne jedete puno. Odnosno ne jedete dovoljno. Eto, nadam se da sam razjasnila neke stvari. Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno postavite. Slušamo se u sljedećem videu. Pozdrav! Ćao!